Hamren Rongkhang pen so cheng constituency along Gandhi Sankar Biatra mai mesen pen kapaman. Assam Motor Shramik Federation pen driver Santos Turkey apron kidam aputhak Biatra mai kepha. Turkey apron karmuda tumapan nep serak ningji. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोआलो अपन मन पेंग की पी के पाथे अपर होत उम्पाने पब्लिक हेल्थ सेंटर लोंग एम्बुलेंस का वेपेन इनरसंग पिया प्राण के दाम कार्डम कार्बी प्राइम टाइम अलोंग पेन नीली बेटा थनबांग समी जर्नलिटी मुंगपी नॉन बेटा अंगटोन पेन नरजुई था सुरीहिनी रोक्रेसर कैप अनिकन बीजेपी सरकार पेन किदेंग पन गंधी शंकर बियात्रा साई कार्बी आंगलोंग अलोंग सितामी पचेथांग प्लुगलो इस कार्बी आंगलोंग अंकांग बीजेपी सोंग पेन गंधी शंकर बियात्रा पजुदेत अपी पुथोट वेस्ट कार्बी आंगलोंग अंकांग पिया लोंग ता प्रेनिफाई थॉम के पनी हमरेन रोंगखांग लपेन सोचेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी अलोंग ता बांग सो साई के पामान पोना बेटा फिरांगे हुंदोक्रो लपेन केल्विन तेरांगतुम बेटा नंग पले तेलेहर सातगांव लपेन हमरेन अलोंग के पादुपोन गंधी शंकर बियात्रा माय अलोंग गंधी केमंग asai pacunang buak kemang pen padu ponsi Mahatma Gandhi amang ke hemana pen asai ke pacun ponci lam thik kacetong don alhiatum Karbi Anglong Autonomous Council CM MP lepen MLA atum rat apan lam thejai Mahatma Gandhi kemang ason si ingsam jin towar pen si Karbi Anglong arat akar I articles 244 a sitami kapacun ponci apan tim Karbi Anglong pen tapor ipon lo Mahatma Gandhi na tumachini lo lake father of nation mata thanik lo rat apollo British atum pen ये तुम जोक नंगी आ रहे लोग तुम पेन जोक नंगी लापेने तुम कैसे सॉन्ग नहीं के जे में थांग इंडिपेंडेंट सोलाजुंग कचारिया जाको ये में थांग चेलोंग नंगी पू वाला केजा पो नबांग पू सोंगजा पो माते तुम रात अपो फादर ऑफ नेशन लाके महात्मा गांधी तसी महात्मा गांधी बन के लाके वायलेंस बन गली नॉन वायलेंस पेंसी ये तुम हैंग नंगी कच्चे चो कच्चे थेंग बन गली कच्चे बॉयकॉट बन गली फैमिली कच्चे फ्री बन गली कच्चे पिटी बन गली कच्चे सोर्सा बन गली इंसाम जीन पेंसी मोहेदे तुम हुजें खाई थी बन डांगलो के केंग बन वांग 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 लो डांगल तुम रात माई पीनंग दोलो एक एक बन दाम दाम नंग पो ये किजु तबंग के रात माई पीडो पेन रात पेन चिंग वाई चिंग साइसी कोपिया पोसिले तुम इंडिपेंडेंट हंगनंग कोकमा कोपिया पोसिले तुम ब्रिटिशा अपेल दो नंग ने देत मा दो नंग ने नंगी मा lahai waida klasa pendaraphan pacini nangji Mahatma Gandhi sosma di nong sosmo Bharat pulong kami la arpong long ke ata hedi Mahatma Gandhi sosma dopo isi aso long bangke sotso isi long bangke Bharat sotso Bharat sila Mahatma Gandhi ame khini pen ke theklong India ahoma salong kedo opohokti homa saphan kaphere meme Homa Sapan kapang dukbok Homa Sapan pacing turun derjia son trok si Mahatma Gandhi ke teklong nelipi alo paneli already roke pupuero neliani si sign nelipera long sign kurikan alo nona pora session ta hempreg nang pacun pina hempreg nang pino kolam neli nangje ko atila pihe pani nang pin ko MP Horen Singh Bekidam tang Parliament session along Karjabdun ke Chengsia ni penta hemprek aputhak pin puro lasinon ke wangji parliamentary session along sitami Karbiang long hemprek aputhak puthot pin purun thuji pusi Gandhi Sankar Biatra mai kapadupon along lamthe chichakpon adun thu Karbiang long Autonomous Council CM pen lamthe kapachini pon thu atengke sarlam the ki puhan sirong pang parlipo wo turupo ingreg lipo puason si kilik apor nang lelilo akaprek asonga tumtarat aphan ason alam than lipo pinpur me kidam tang MP kilik ahut lam chakachi pipon atengsi MP barim jenterong piningkan krep ho MP barim biren sing ingtiningkan krep ho an MP keman ahut claim klepin asai articles 244 a ke pachunji aphan MP Horen Singh be pen convince cabinet along memorandum papon pen parliament session along kapaching waiji aphan bor ipon lo pusi lam the ki jai pado
Assam Motor Shramik Federation pen driver Santosh Turkey chiti sianing Guwahati pen hojai anat gari pen hormu ke wan bomahut bang thek thek the abang phu atum alang lipan apran karmod aputhak prethom ke pani dipurong sopia long birta amai phasi driver Turkey apran kidam alam pherang ki aphan than pachini Assam Motor Shramik Federation pen dipurong sopia long ke do Karbi long Motor Transport Worker and Driver Union asai hem along prethom ke bani birta amai phasi kiton ke lang kachari aphan prabjin pen driver Santosh Turkey apran karmud atum aphan prisi kangsai pathenang ji pusi ke hang pado birta amai long Assam Motor Shramik Federation amai phu Krishna Bora lapen kongchun bang Krishna Bhattarai kaningja tengki chiti sia ni Guwahati pen hojai anat ke wang bomahut AS01 GC 8781 agadi katewar abang phumate driver Santosh Turkey toari bank pen theklong ledetlo ki theklong le ani pen niplia phi Nagaon district alo ita chali po admc Turkey ki thiarpum thekpon longlo truck garia long ke thap ahormu Morigaon ilong ahem mate go down along ki bi thek long dam la so alam along kachirap tun akoy pen kiton kilang abang pu atum inut abang pu aphan nepsi hem kang sam bank ponlo Turkey apron kidam aputhak Budu Bahadur Turkey pen Guwahati Gauripur thana along lamhoi ki pia lampen Bhattarai pen birta amai along pherang ke aphan than pachini ponthu কোনো খা খবরও পড়া নাই আর যেজন সেকেন্ড ড্রাইভার যেটু আজিলৈকে তারপর পলাইছে গাড়ি এরি করে পলাইছে যদি সি নির্দোষী হতে কিয় পলালো ট্রক এরি করে আমার ডাঙর সন্দেহ তার বলতে কি আমি আশা রাখিছো আজি কাৰ্বি আংলং উপাযুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্রী লৈ যদি প্ৰেৰণ এখন কথা দিলোঁ আমি আশা ৰাখিছো অসম চৰকাৰে নিশ্চয় অতি সোনকালে যাতে যেন এই বিষয়লৈ তদন্ত কৰে আৰু যেটো দুৰ্ভাগ্য ফেমিলিত এটা হাঁহ দিয়ে আৰু তেওঁলোকক ল'ৰা যে লাগিলে জিন্দা হোক বা মৰা হোক এটা সঠিক তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকক দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এই হিচাপে আমি আজি ঘোষণাপত্ৰটো দাখিল কৰা হ'ল Karbi Anglong along panchayat bilong lepo alam pen Karbi ronga saramai pen praying ko da sirke pani Bukajun subdivision na SDO phan ipak pin po lopa jersey kham ke pon pusin nilituma pirang ke pen nilituma long birtanang pale Karbi Anglong along ke sarwan kep sikithe Karbi Anglong along panchayat bilong lepo kham ke si praying ko da sirke pani Karbi ronga sara song atum Bukajun subdivision na SDO phan ipak pin po lopa jer Surupathar constituency VDCA me puriso signara phanta panchayat ki kham ke lopa jer ponthu Beti Basao Beti Parhao Arlosopi Marapan Aman Pi Pathenang Ji Popor Hut Panai Public Health Center long ambulance Kavia Jok West Karbi Anglong Amri constituency lo Maulen arong Sarpi Mar Arilin Masin Ting Apor Pe arong Chivoinang Jilo Pusi Chintong Hawar Penilituma Pirangki Nilituma long Biotanang Pale Suarlo Pan Rainangji Manpeng Pinangji Osola ben asar pia pan alom pathenangji pusi sorkar pen pachitaklo bonta laso alam West Karbi Anglong Amri constituency arloke laso alam ledam dedet asun sitheklong isin ningrun hop alam ke lapu henlo umpane hospital long kisukachira agari mate ambulance ka viajok maulina rong asar bimar adelin maisin ting ataning kan thom ke prakithom apor pe apran damnanglo doctor long ke paleonia joini towar ebeng apran damnanglo umpane public health center angkang laana rong ki thepen ambulance 102 108 agari kavya jok amri jinthong constituency sar bimar apor pe arong kachiwai du olo asi alang itum tame Karbi alam nije thek thret si nili phan sin pa nije toilo nili labang so lam je semet nili ningduk lo alang li arta ke kompen alang li per the bang so per the pen chi onang kok lo nasi kedam tang arni pen stame birta pi bom lo ini tum dak umpanai PAC along ambulance nang vek jipu monster menon puanta rat atum rat asong jasar pu atum non puanta ilang ledet kopido potma neli alang tum pan arjung tung lapen KC kacari akenang sot EM medical in charge apan nili ningduk lo labang so aputhak nalitum kopi pujima iltum rong aso tum phanta town cities aso son nang hok ponsi kimeji athemane inglong aso pura nalitum nang lang pangkri bom ason sini tum thek panlong lo nasi kedam tang aningkan anta nilitum labang so ambulance nang vekji punitum hang bom tame non pu anta nang pithek phelang umpanai PAC along isi ambulance do
labang so ambulance nengkan potrok andolo non pu anta repair pe labang so ambulance anle do pusante labang so biti thiriat je porlo Umpanay public health center long ambulance ke do nikan potrok lok keheno lasi inglong habar aradapan munit pujin sura prabjin pen Karbi inglong autonomous council medical em nang humri thapusi amri jinthong kisung arat tuar chola kichi la ke non lang litum tuar kichok ke kiman me ke dam ke wang ke un la pen ambulance ka ve la so pen a jok se lang likai dam nang koklo pu ambulance do pen tuar mesen me phone putusonte lang likai dam de je polo lang li inut kriwet a usu la se non kai ke dam nang kok la ke ambulance ta ve la pen kene tuar ta hingno pan tuar le me pusita ambulance ave plotang ke oke akai ke dam nang kok gi babang kuno napulo he la pen kidap tangan ta 2018 aning kan pen kene ambulance nang pipo ku ta piniar ni anta nang piti kelang litum rat det pen sinthong amri singrum pet pen un sonte ambulance ake nang support ambulance ke itum pina prabjing pen in charge adumpan medical in charge ponon local MSc ponon adumpan tuning risi itum laso ambulance kelong ye phat bor inang po nasi kado ke pan same tuning rilo CM atumapan lapen Assam Sarkar pan same tuning rilo labang so prabjin pen ambulance nang PG pan non malong so poropan birta muington vixna a huge Deepavali dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 881205 3818 93656 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonawar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuendunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklo Jontro Pan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hipin Pen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Lasi Lan Suseka Chinile Thodjia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family.
For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormone nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo people hot bir dalong wang tulo kidam tang ko ananinkan pen lone lang lok sora da dum ong dung akisung jasemet pen sorkara hin pen kidam ke banga tor kasalam pipedet ajok thidung akisung gachitong na birta phirang ke rastam tak pipen on hejong birta nang pale sorkar phanchi ki bom ta thangnat kilang pon kavya jok ni hanglang so bajar committee tumpen kipatir pipon along rong arat lapen bajar committee tumpen pen bang pharoi sisose abang po tum thurpak pen tor kasalama sai kideng 19 ningkan faru kristal kebra nubora stroksi ningkan pen pining an ningkan suri ni ra kristal keb an dilo ningkan ko hnia arta dilo stamini tum buya ke pathiji phan kuson pen abudi pen sili tum buya ke pedu pondiji phan si kubidi chilong kon po kulasoni tum parni si kidam tang taring kora ke thamani tum tingwai lo langli la bangke ni to aksiati lo bangke ni tum buya presidai lo la sili tum tingwai lo ni tum aprang si to war klem hina itum bepari mahajon tumhan hang nangi pulote litum tuwar hina puselang litum bang bedaji la silitum tuwar bang bunai paprang hina pusini tum singwai sar pensi sidolo la pensi litum det committee det iklem bangke une apo silitum rong arat tumhan litum tuning ridana akirap hang nang pusini tum rong arat kan suhang lo la sipini bang paroi si sose nang litum ta theglong lo non bang paroi si sose amul kitong lo kadak siam vitamin yelo nikan siang bong mane lang dok mukat lapen lang loksuan bangke nikani siang bong si la tuwar ki bangke nang patang pipu pusialang li samcak titkang lo sitamela sopen non pon ban nikani sita susilo sitamelang litum no puta bangke kitong il ne mante pini kolone siksak do kolone rongarat bang ini ba chohong prong lo la sinon ki bang ilang vitamin itu make Karbi Anglong otomatis council lapen jitu puriborton sarkar BJP sarkar lapen la jitu council kecari bong tum ba Karbi tim Karbi Anglong palang tumhani tum ahin pen babu yar komiti la pen lang lokso ni halang suarat kecuni ribake non prabjin pen atum ni tum lang lokso arat akisung tiboy nang sini pen nang lang pen na tum ni tum han prabjin pen tuwara bang aprang si bang tuwara bang ni tum han apa prabjin te to sini tum lang lokso arat la pen ni halang suarat la pen buyar komiti tum yame sudak pen si cuni ridlo kekeda lo mani lakso ali heng no penajaw mani tunta wane ju sudet puta ali heng no penajak mani tumka sudet tu idet pusami ni tumke tempon sudet ajar lo dia bang soali bang सरकार पेन किराप लोग लेप्रांस तमें मिना पेन क्लेम्पोन चिपिडुक लो नांग लापेन सरकार पेन किराप लोग नो पुते इतु अहुबिधा लोग पंथुपु kalau sokran ke itung kado wirat turpak पेन क्लेम्पोन नांग दोसिं इtung kado वे पेपिनी bangkwan ar mungsi nang itum rong rat pen ke klem ke bang haru isi ana muruk ni itum cetong rong ko ana rat do dak nang itum rong kres rat do kres rat si pini
รองเป็นบางครีสซี่บางครีเนอร์แก็บบางก็บางทองแก็บเราสอนรองกิเทียรองกิดีเราสอนดูละอันรองรัสแต่เราสอนจิตตองมันสิมีปีนี้บางช่วยเสียรัดจิงรูปเป็นเคลมเนาะปินปูร์เมกิดำตั้งอันนี้กิลิกอพงตินรัฐอตุมาพันลำเทกจิจักเตกังกิจิเตเนเอ็ดอสอนสีมันเด็ดลังลกสัวรัฐอตุมจูไปดับจอร์จุลังฮิตทีบอร์วะโลจาร์ลีอสมาราตุมกิดำกิบังละเป็นกิสุกิวเนียหุดอสอนกจิปนกจิวันละบางโซตัวละพันบางโซตัวอีกรองอันเวดโลละบางโซฮาวาร์ลงคาร์บียาแค่เด็ดสิกิโดอดิมละสีปรับจินเป็นสรการหินเป็นตัวกิปิสรักจีพันรัฐอตุมจุนิงรีdi Mahasau District Garampani Constituency ki Parlo Purulang Somondulia long Karbiang long Presbyterian Church Senot Atumpen Center Risonim so amai Second General Conference mesen pen kapaman pona birtaw ne hejong pi ratane pen birtanang pale Mai pu Reverend Larmung Sangga lau pen mai chipa hempu ponsi kewang adelegate atumapan chipa chini ponlo bang so amai long Karbiang long Presbyterian Church Senot Executive Secretary Reverend Kelvin Teron Purulang so Pastor in Church Reverend Sarmen Sir Ronghang Local Lemisi Joyce Jing Turong la pen Karbiang long pen Presbyterian Amonduli kido kithe kiding atum chitong dunsi lun tumo pen arnamanong pathepon Kasi sar nang li labang so si parang ne amai pongnik paman ahut nang li experience nang li kachithek long nang li kopi loma nang li chithanik jima la phone si parang ne bainan conference prang hamren long first conference dolon ma second lo khachiprek ba bang ke do lo reasoning so tum aprang pen kaching thur thek long lo oga hin na pen karjong hin na purpose same carceral hin same aprek paklak na pen kaching thur hin do lo la posi reasoning so la pen ajok itum presbyterian reasoning so tum jutang hin la pen karjong hin same aprang na ching thur pon mong ko sini mangai ning thedam no kardom sar nang li phan an share nam herjime ang pen kat news pelang ara tum phanta an share nam herjime papidona churulo kat news atum phan la pen ke pu pen singai phan da ne churulo ne tum CPRNA pulo ba Central Presbyterian Reasoning Swami pulo ala non ne tum kaching ruma mai lake nasi peningan lada pura langsu arong along sini tum wang lo di Mahasau si ala bangsu kaching rum lake ne tum long ring koi pen sini tum wang lo long ring koi lake di Mahasau cerem plak Karbi kidoan la pen ke Karbiang long Karbi kidoan la bangsu long ring sini tum hak pon lo la bangsu ke hak pen sini tum risu ejang atum pan non la bangsu mai dolo Presbyterian risu ejang atum an ala bangsu ko pechun pon lake ne tum la along ritin pen ne tum sai ke claim hei hui pen ne tum tangkai hui pangrum se la bangsu mai kit he to mai ne tum pachun pon long lo la ben bangsu mai people sini ne tum la puson ka chingruma ko ke la ken ne tum Jesumet ke Karbiatum aprang ke kamchior thek nanji Karbiatum tame bang atumason perthea ke thek kire hui tame tum chithan chimum long nangi pose Jesumet ke chingrum lo ase patumi pen pini pen tame pini an tame tum koson se kireng nangji laban kopi pe asai ka teki se tum along le along ki chok jima la haida ne tum chithan chimum pon lo laban ge Kongchun bang Jorvin Senar Bensi Alhi ko pachini apor en lo Longring koido Karbiang long Presbyterian Church Senot arlo lasi along ritin pen lun cheto akai kaprek atum pen stami amit hangaron ateng pen chepaklang dun si ning arong chipilo aprangana tambom lo nang pothe pipar japsi lam than bang kurusar Premingson milik Senior Executive Secretary Karbiang long Presbyterian Church Senot pen chumesen alam rat apan than pajermisi risoi janga tumapan aning parunglo Sonthom ili apranganat kitambom ji apan akinang sot lake apranganat akachichar do nang ji mate vision direction la pen sai ki climate action pu hai hu alam the lam than bang pen than pon Karbi prime time ang kilapon sa kang ton pekla dumi thakme kurwang tu